Meghalaya Post.news. Tnat Directorate of Sports and Youth Affairs jong sorkar Meghalaya kalayo ban phah haduh prapuar ngut ki samla jylla kiban mihkhmat Leng district jong jylla Meghalaya na bynta balik bynta syakan North East Youth Festival aja absan kabal along hapok Gangtok Sikkim naduh kakhat nyu tarik Lber haduh arpu tarik Lber aja absan kini ki kunhun jong ki samla jylla Meghalaya kibala syajit ban lek ban shimta hakate gelempung kin sei kisap ki phong jong ki hakijing na kai boper kum gajing rai tan rai kijing shat tan rai kijing kop keli kijing kop tem gitar bat kwi ki jajing na kai Usri Om Prakash Mathur ulat ke jylla Sikkim ulapri paiba ekate kan North East Youth Festival naga jing don langru kiruhe riuhan bat ki menteri sorkar kiamre naga jylla Sikkim isamla ba mihkhmat naga jylla Meghalaya ki kentup san penyongut naga khasi jantia bat apsan ngut nari lumgaro. Let's welcome contingent from Meghalaya. Meghalaya Post.news.